Cristiano Ronaldo he ka chan bera mase group stage atanga an khel dan han en hi chuanin FIFA World Cup 2026 an champion the hi ka ring chia lawani hemi group stage atanga an khel dan han en hi chuan nakina knockout stage a engtin an performance chu ka shelo ma se group stage big atanga an performance en hi chuan be se hi ka ni sang vak to lawani Frank deuh chuan maro chu Cristiano Ronaldo ki tan chunin goal tani tho tho mo su Messi ka ngai sang lo tinan zolo ngai sang thowa ma se a personality and character te hi Ronaldo hi ngai san omzo kha kati maya Messi khel pok en vek tho tinga a san pa Messi he taranga ke chu ka ni velem lawa a chan chu ei Portugal hi group stage a khan han en taula amma sabera khanin 1-1 khan anin draw ta tiro kha mi game a khan nge thleng gan ti chuanin Portugal te khanin possession kha an dominate ma se kha mi possession an dominate na kha game chak thei tur khanin an dominate chuang lo game an chak pui chuang lo kami ka unmatch masaberani tizonin unmatch pani na Uzbekistan ne nan in khela 5-0 in chakani Cristiano Ronaldo pon goal ni akhunga hat-trick siam do na maka tim hanani mase Uzbekistan hi tutenge gan ti chuanin an mani group B ro ro wa chuan a team chalo ber ani chu wa chuanin a team chalo ber laka 5-0 a an chak thei kha chu an chaka alomoma mase game thumna Colombia ne in tum le ta third match a Colombia ne tum hana in draw le ta mai ani chu wang chonin an mani group K a po khanin Portugal te kha pani na anita ani mitam takina group stage a te po pakhat na anianga an champion theyanga atia atira an ring khatuna chonin pani na anita ani achan chu Colombia te ne po khanin anin draw ta ti chuan Colombia ne na anin draw na po khanin ami malanga khel thaber chu tungai kan ti chuanin ke chu an goalkeeper kha khati ani chuanin Colombia te khanin khami game an khelna khan chance te le khatiang chi te pokha Portugal ai kha chuanin an nei thazong deu em ni chu ti thei tur kha nia Portugal ma po Bruno Fernandes te Felix te po chance te chu nei thoma sen pe goal thei lo kha ani ta kha an group stage han en thuak chuan ani chu wang chuan group stage an khel dan han en ngor kha chuanin han champion lo mayang ti na thom hi cái mà hiện hiện ari ring ta em mai ni ka chan box ya ka lo chang thin box ya ti chuanin soitong khan amma sabera chuanin Portugal te hianin ram thatak hi ne an la nei lawani tu FIFA World Cup a hian intinan Colombia te Congo te khachu ne se Uzbekistan te po ne se he khai ka por ma tang kai ma po hi mo ma se tu na chuanin ka por lu tuk ngam lawani achan chu Argentina ten khel tha boxi Messi ala FIFA tournament hemi World Cup tournament hian nin ka ria azonin game sari azonin goal lo khung to bok ani khel tharo pui si tu na phei chonin hemi FIFA World Cup 2026 a hian in leading scorer ni goal a voi ru ka pe goal to a khatiang kha ani chu phang chonin Portugal te hian in opponent chathaki an la hne lawa 5-0 an hne Uzbekistan kha an group B ka team chaklo ber kha ani boxia chu phang chuan nakina knockout stage ram thatak an ma chon huna hianin engangin nge an performang tuna group stage an performanga an khel chhozel chuan be sei kha asang lo kha ani ama sabera chuan adot le chuanin group stage atanga kan han en le thea chuanin an game api ka khanin possession kha an dominate emema ma se thian possession kha an dominate voa ti lo chuanin Congo le Colombia la ka te pokam pet goal thei thin lawa through ball hanin pek pop thei tura te khan hanin pass goal level thina khang te khan ngei om thi khat yang kha ania chu van choni position chu an nei tha a game a shim kha chu a position a ha choni an dominate maro chu an pet goal thei lo lai hi helai tak hi a boi tha ka goal voi ni khatal an khung thin lo chuan 1-0 tal pon han chakse ta ha chak kha ni tho thowa maro chu khatiang kha alani thei box 0 chu van chuanin group stage atanga kan han en thuaka langchiang deuh chu FIFA Portugal te hianin possession an dominate ma se gola an chantir thei thin lawa chu wang chuanin a boi thla khop maya Colombia te nen an hin khel po khan Portugal lampang hanin possession kan dominate tha ma se atopa chuanin an goalkeeper bok khanin aron chan chhuale kha angai thin ani chu wang chuan Colombia po khanin man of the match chu dang dei maro chu ke mana khel tha Portugal a khel tha ka ti chu an goalkeeper kha ani ti chuanin a pathum na apoi mo ka ti khop mai he thila hi consistency hi poi mo ni hey soile soinu Argentina te Messi te hi an consistent ang ring khop maya
Portugal hin consistent lo ani consistent lo poi lu tu entina nakina knockout stage ha chance lo muta se lo pet goal lo le ta se ta khanan mani kha volley don first match an in draw second match ne so lo tu gidan sak third match an in draw le tin Ronaldo first match pet goal lo second match goal ni khung third match pet goal lo le ko unconsistent lo lu tu ka chuan Ronaldo thiam lo chu ni big chong lawa chan chu a teammate te po khan consistent chong lawa chu phang chu nia atira kha chonin FIFA World Cup hebi 2026 an khel tran ma kha chonin be sei ka nei sa ke ma hian ma se tu na chuan kai ten group stage te an zo to hi chuan be sei ka nei sang lo tuk lo ma ro chu kala be dong chuang lawa engtin nge knockout stage an perform don chu ka hre chuang lo ma se tu na ri hi chuanin ke ma hi ka huai vak ngam ri lo ni frank deu chuan mo so apali le na chuanin Portugal shim hi chu ati mang chonin an thakop maya ma se min an soi thina car bon lutuk Ferrari te ang ma se petrol ren lutuk atlan thin ang veli an ni te an ti thida ni Portugal hi je chonin Portugal team hi chu a quality ang chon an tha ma se pet goal du lo nge ka soi thiam lo we mai mo car bon turu lutuk chak te watlan thei tur petrol po he amaro chu engine po bon mo amaro chu muang cha nga petrol ren thei ang bera tlan ang dim hin an khel thrin hian ka rian mani hi tuna te po game thum chung khan goal vai khachi an chwa thalu tuk kha an defense lampang po a tha ti na ma se goalkeeper rina chan reng angai chuan an defender te midfielder te mo khang te po kha I zona kha om ve thei te tani kha ani ti zonin adol le chuanin Portugal kong zo tur he turu chodon khop maya achan chu round of 32 henin Croatia le len khel don ani Croatia te hi mi hriat dana chuanin le midam takina an hriat dana chuan te tournament hi a rei po le ma an son tel ani ti thei turang hi ania Croatia te hi mo chu wang chuan abul kha chan muang viau ma se Croatia te hi te topa ar chuak turang chi ang kha an lo ni na nen khan round of 32 a Portugal te nen khel don boxi knockout stage chu adana dang to boxi pressure asang to don boxi tin Portugal te pe hi chu abekin Cristiano Ronaldo te pe hi chu media attention alana sa boxi chu wang chuanin pressure kha om lo thei don lowa engtin nge an performance te hi sheda chak om to khop maya ma se group stage an performance an en hi chuan heti ang thawa knockout stage an khele ni chuanin khatam mani mai khatam chu wang chuanin ka ngai dana chuanin Portugal te hi chuanin World Cup hi chu ne an champion thei ani an champion thei ani World Cup player tam takan nga ni tin experience nei thatak tak to ni abikin Cristiano Ronaldo te phei chu 2006 atang to han experience nei thato lutuk quality te po an nei tha tu po tum se an tumpui apiang te thei turin quality po an nei tha ma se group stage big atang an performance han en hi chuan tuna tak hi chuanin FIFA World Cup 2026 champion tura rin kai top 3 hi chuanin an la da thei ri chi lo ani Portugal te himo achan chu an performance han en hi chuanin technical a po an tha skills a po an tha an defense te po a tha ma se an consistent lo khabi lai taka kha khalai taka kha abuai thak don khop mai ani kha ka ngai dani Cristiano Ronaldo ka tran khop maya amaro chu tu na ri hi chuanin group stage big atanga han en hi chuanin beise hi ka nei sang lutuk ri lawani Portugal atang hian mo ka enge ingai vedan ron comment ula hei chu hei keima hot take hei sports a chuanin hot take kan ti ang chi hi atamang rang khop maya NBA hian ke en na sa thina chuanin FIFA football lama te po hian in an be na sa thina ni Jamie Carragher te Cristiano Ronaldo an chandu lo vera Thierry Henry te Cristiano Ronaldo te an chandu lo vera Zlatan te Cristiano Ronaldo te han chandu lo vera lo ngei thei lu tu ka ni ama kan chan thei te reng ne ni Wayne Rooney te po han ni thin thawa ama kan chan thei te reng ne han tu na ha chuanin ka Jamie Carragher te po Liverpool a khel thina Liverpool ka team chan thina ni ma ro tu na Cristiano Ronaldo angai sang vak lo ka ren tu mi chuanin ama hi athu soi te poi ka ngai sak thapai wak lawa ka en pe lawa amai ngai na lo ve to pani mo tu te khop chuanin Cristiano Ronaldo hi ka thana khei chuan champion se ka tia tu na po hian a champion phei chuanin pui don lu tu ka ni nuam don lu tu ka ni ama ro chu group stage hi heti hi an hi boxia chu ma chon tong hoi te hi hara khabi kha enge ingai dan ron comment ve ola ingai dan te po hre ta sa ko ma heti nga video ma salama ka siam to po khanin comment kha thathin khop maya heti han lo be se le don ani
video lại cái nhìn một lẽ chịu đó nè